Ya, langsung saja. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Ma'un. Ya, langsung saja. Soal yang kedua, sambungkan ayat yang saya bacakan ini. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wa la nasir. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, luar biasa. Tepuk tangannya. Ya, langsung saja. Soal yang terakhir, apakah nama surah yang saya bacakan ini? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Surah Al-Ghasyiyah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para